Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwe mwese mukurikirana Yapfiriye TV. Uyu mwanya rero tugiye kubabwira amakuru ari kuvugwa kwa wa munyamakuru Niyigaba Clement wamenyekanye nka DC Clement, ndetse turanababwira no ku makuru y'umenyerewe hano mu myidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa amenyekanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, witwa Negji de Genero, waje kugira gutya agacumbikira umuntu we bikaza kurangira apfiriye mu rugo rwe. Kugeza ubu hakaba hataramenyekana ikishe uyu wasuye Negji de Genero. Uyu muhungu rero utuye hariya mu mujyi wa Kigali, ahagana hariya za Kimisagara nkuko bivugwa, akaba yagize gutya aza kugira mugenzi we waje nawe bivugwa ko ngo yarasanzwe ari umuhanzi, aziwe aza kumwaka icumbi ngo abe ahacumbitse, ariko baza kumubwira ko ari kuribwa mu nda cyane, ndetse abona anarushaho kuremba, biza kurangira yiyambaje ambulance, arahamagara hirya no hino ku bitaro, zigenda zibura, ariko haza kuboneka ambulance yaje kuza gufata uyu mushyitsi wari wamusuye ngo imujyane kwa muganga. Bagiye kumukoraho ngo bamushyire muri ambulance, basanga yarangije gushira mu mwuka. Uyu mugabo rero akaba yaje gutangaza ko ntako atagize ngo arebe ko yabona abamutabara uyu nguyu ngo abe yavurwa, ariko biza kurangira tageze isanga yamajije gupfa. Akaba ari umusore mugenzi we rero uri mu kigero cy'imyaka igera kuri 32, akaba ari we wari wamusuye hariya muri rugo rwe, ndetse akaba yaramucumbikiye mu gihe yaraje anavuga ko arimo ababara mu nda cyane. Gusa urupfu rwe rukaba hataramenyekana icyaba cyabaye intandaro yarwo, ndetse bikaba byanababaje n'abantu benshi baturiye hariya, bavuze bati arapfuye, ariko ntabwo byoroshye kuba wamenya ikimuhitanye. Negji de Genero rero akaba yaramenyekanye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda nk'umuraperi kuva mu myaka myinshi yahise, kugeza na n'ubu akaba ari mu bantu bamwe bagize uruhare mu kuzamura injyana ya hip hop na rap hano mu gihugu cy'u Rwanda. Umunyamakuru rero Niyigaba Clement wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga, akamenyekana cyane cyane ku rubuga rwa YouTube, akaba amenyereye ku mazina ya DC Clement. Haje kumenyekana ko dosiye ye yaje kuba iva muri RIB igashyikirizwa ubushinjacyaha, akaba ashobora kugezwa mu nkiko mu minsi mikeya iri imbere. Hakaba hanamenyekanye bimwe mu byo arimo aregwa. Uyu Niyigaba rero dosiye ye ikaba yashyikirijwe ubushinjacyaha kuri uyu wa 8 Mata 2026. Uyu mugabo akaba aregwa ibyaha bigera kuri 5 nk'uko byaje kugaragazwa. Akaba arimo aregwa icyaha cya mbere, akaba ari icyaha cyo kwangiza ikintu cy'undi ku bw'inabi, guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, kurwanya ububasha bw'amategeko, gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe imirimo rusange, gukubita cyangwa kugirira urugomo abayobozi mu nzego za leta. Ibi rero akaba ari ibyaha bigera kuri 5 arimo aregwa, nyuma y'uko yaje kuvugwa ku kuba yaratangazaga ko ngo yasenyewe amazu y'amashuri yararimo yubakwa hariya mu karere ka Gasabo. Nyuma yaho rero bikaza no kuvugwa ko ngo byaje kurangira bakoze iperereza ngo bagasanga izi nzu ngo zitarize, ngo ahubwo ari abamwifashishije ngo ajye guteza akavuyo cyangwa se guteza imidugararo nk'uko nk'uko baje kuba bagenda bisobanura haraguru. Ngayo nguko rero uyu mugabo DC Clement ibintu bikaba bigenda birushaho gukomera, kuko ibyaha ashinjwa biri kugenda birushaho kwiyongera. Uyu mugabo DC Clement rero ayamenyereye cyane ku rubuga rwa YouTube ndetse no ku bindi bitangazamakuru yagiye akorera. Ikindi akaba yarazwiho kuba ari umuntu ufite ubumenyi buhanitse mu kuba agaruza
yiyambaza amacano ya YouTube abagiye yibwa hirya no hino hano mu gihugu cy'u Rwanda, bakaba ariwe biyambazaga akazi bagarurira ndetse nawe bikaba byamwinjirizaga agatubutse kuko bagiraga gutya nabo bakamuhemba kubera yabagarurije amacano yabo yabaga yari yibwe. Ngayo nguko ayo niyo makuru twagezaho kuri uno mwanya. Kora subscribe, comment, share, like n'ibindi, ubundi tujye twibanira mu makuru abagiraho igihe hano kuri Yapfiriye TV.